pai cering pedagang titiang. Lain makin titiang jagi mesatwa inde itu me teken ititi. Penapi sebentar sami sampun poleh mirengang satwa itu me teken ititi. Ini durung ngiring iraga sarang sami mirengang satwa itu me teken ititi. Itu me teken ititi. Kacerita ada duma nongos iya di lepitan tilam anaknya Agung. Ditu iya kapepekan amah manis seprah anaknya Agung itu kadi moko itu meniki nanging wenten titeh niki nongos ring slagan dinding anaki Agung. Dening iya ngiwasen itu momokoh. Lantas itite niki kemo ngale itu mah. Sata gede itite nitongosnya itu mah. Itite metedoh rakane ngomong. Ye jero gede. Angop pisan tiang ngan tenang jerone wibu sinah jerone kapopokan jangan-jangan iki nanging titiang setate kekirangan seni madanama kantos titiang merak sepuniki jero yen wantah jerone ledang iki titiang sareng mirip jero gede mangde titiang dados sisen jerone titiang pacang ngiring sapi tuduh jerone masaut lantas itu mah tekening apa sane sampun capange sareng titih lamun sube pitui saja buka omong caine bapen nanya ngajak cai dini kewalen nih ingetang pitutur bapak nih ada pesan cai ngulurin sani madan lobe ada pesan ngulurin kenah loba cai anaknya nih lobe tusing bungan lah karena mungkin sani madan pesan kali dan nanti kan tuh tusing pesan dari diri hati tekenan alianan karena doyan irage lakarang liuk lah musuh aman cai bisa melajahang sandi madan kedarman itu pemunyine itu mah tekening ititi jani sube iya mah kekasihan ititih legep pesan kena nyanyi dari sisian itu mah sedek dinganu ide anaknya Agung nike merem-mereman sakit ititeh niki lakan mutut ide anaknya Agung ngomong lantas itu mah titeh ada malu mutgut ide anaknya Agung karena iya konden madan sirap niki nanging ititeh niki bengkung pisan ragan pusing dah diorahin lantas ia sehasil mutgut ide anaknya Agung laut ide anaknya Agung niki terkejut lantas metangi gitu ide anaknya Agung ngandika parekane ngalihin ititeh parekan ide anaknya Agung laut ngalihin ititeh mar kebitangan niki dibeten tilangnya tepukine wenten titeh luwih teken titeh muan lantas matiange titeh puniki teken parekan ide anaknya Agung kuwi nalih-alihine tepukine lantas itu mah dilepitan kasure anaknya Agung itu lantas itu mah mati angge teken parekan ide anaknya Agung pamragat mati sube itu mah teken
tuturan anak andi lobe pusing bisa ngeret indria tahan hubungan lakar nepukin sani madan sekali inggih wantah sepunika sani prasida tiga aturang indik satu itu mah tekeni kita ngiring iragam kesami sampunang ngerelah kenah sani lobo punika apang pusing nyiraga nepukin sani madan sekali susumaturang titiang sinap antu para mesanti Om Santi Santi Santi